Vinaka vakalevu na sema tiko mai na kaviniko vikimnikeda na sema tiko mai miau sambula re vinaka vakalevu na nomunirongoda tiko na kali malumalumu ngole ande na yanu Hawaii na nomuni ndampe pata mai kikirau na nonto bulangi tokai bulangi tokai oni sasarava tiko mai na kavinanikuwa alisi bakalala da maro takasar ni seletu na nona ngauna me mai talo no manta weekend da babi ni nakatalangana mata ser na do ni dele setura na kana melanga tiko na ser to tokongo ser membaleti mbua da babi ni nakatalangana matambani ni ubisa na nono tumi bakam bulum takatiko ndo na ser ka umana tiko na itala no makao ke da kau ni tambua na bunua da bangoni sema tiko mikina na kabinani kuwa karo bakam bulu tukani bikem ni toto kosara sa ucik ngana walu na rosa buklim na miniti na bong ni singa tambo may viti ni katin kawani singa ni bula o November maratek sar bakalevu ni rauni ni sema mai na kabinani kuwa rauni da may tomala tiko na vitala no sa tiko buti ko mai na mateni singa ni bula i balolo levu and the donate kongo ya vikim ni na sendi waronga menambong ni kuwa sa bimbi ut sarngango tako uni wai volangireti na nona mai talo no tiko mai tali mangi tiko na vuku ni vosa rongo re membaleta na vosa ni sana baktura ngombua ya sami tiko ngona kenda malio na nonto bulangi na kabina ni comment sana bakambula sara mata bua anda babi ni nakatala ngavi kwa ni selemena nona ngona me mai siama patki kenda ni kwa mio sambula re nongo marama ahli si bakalala. Yes, mihombulare Dr. Tarisi. Ubo binibina ko bakalevu na ubo ni namunisoleto na kota-kotongo. Bondo tu kina na tikina meumbo seto veira na tambangoni. Kira na lewe bitirara mbo bono na nga sa iburo-burera semati kumekina. Sabinak binaka bakalevu sara. Vata bodi bulum-bulum binaka chukana kabini kuwa. Iya, belum reti kok. Sa binaka. Para tu mata nrak misu binaka bingo. Wei nraki retu niwai kata-kata retu asinga. Iya.
Sa totoka. Pinaka makalib sara. Iya biketo ike. Awa sabuli de chiku sana posa pambua. Awa kunchik be bunuai. Awa buli de be nanto bulan ina no di filo. Kali-kaliwa. 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 Don wagare. Rong rena da me buli de sona vosa au matanga muka bantono alisi na kana me ada tipo no program ngo le usaraka au me buli da me baleti mbua andono gune marama ni kumbulau mai mbua ro watina saranga na no momo ndina saranga ngani tinangu au klani na barong chuko me ngo na tabalengo merseni tabali merseni mai Kenya mai Afrika klani na sema tiku mai ena buku dikena na no mitiko no korni vasu merseni babi ni benak sarkina bakalevu iya babi ni benak sarvalevu lisi ni sema mai ni kuya ya me tiku butangani dorbitalam no bakam bulan manta veirna veve kanera sema tiku mai e vanua ena vese viti kena vese bro. No valevu Dr. Tarisi mia sambulare matawehani o vambula tiko hanke na vanua vambimbi Kaya tao nga balilay na wanili wasa-wasa. Ni wawata ko tinang ko sa nangol talimo ko eh. Ni bola binaka wali na puno ta pangaw ni siya mati kumikina baka binaka na naman ni siya mati kumaya na vitalan noa membaletim bua baka bulu sar chika ni bikim nito baka sara na bebe kanyo ni siya mati kumay baka bimi bano lebu baka binaka bali bikim ni na siya mati kumay na sana baka turang bua and diwa na kanatikina ken donan raulim sang bulu bakavava na ken be korkor babi di binaka bali na kabina noa ngwaliti kumikina o kasni bulu bakadengu o Mrs. Kalara sa leleyawa gingi wanga maratik sar bakalebu na nona ngwali may na noa may talno takachiko kwen na nona susu may na windo kena nona buli mai bua mai solevu o te sangkai ngole ni Loreto sangkai ngole talanga na puindi na nona laki buli ngas ni buli ya sangol talmengo alisi me toman terna nona talno bekena bula binaka na ita MLA Benefield binaka vale buna siya matiko mai ya sa siya matalmengo alisi na nantubulangi so tayo buka ya kunilaga siya matiko mai iya saya kaya teman tayo itu nunggu bukan pula tali tinga ina koro do bula remai na koro mai na puniebu do warong tiwo mai ho momeli hemunto mata bewehani do bula re iya kendo talangan mata bewehani oni warong tiwo mai na biasa i vitika pura-pura uno labangan to porrote mai hina nimbolare naka nakpalebsar alisia ena buku ngani nondor bibital no di kua ke mami na birongoda na nomu itala noa ni nomu susu mai ke na nomu sasanga ni buli ke na takavaka ke na sono bikani bibaungiti menda buli ken se sombe kana ka ona bina katambe ka mona bimbole beir na marama si beir na ngone leo dorbo nimbua roni utalo takamantangan na bono dabu tumikina na nomu korni vasu ke na bubale o asusu mikina nakavale valesi Walebu Dr. Tarisi kaya nanggu koro wala ni kaumbula mai nabuniebu
nongo matanggali o nangili, nongo ya busa o talilevu. Tiki nomboa, ya sanomboa, neto yavu na ului nangili, nongo tutu bakabanua na matani banua. Kito ortutu kunangase, kito ndo vingara vivalilevu, wana tuimbo. Iyo, na neto kau na bono kula, sono ngau nando kalivitunga na bono, neto kau na bono kula, neto ika na kau iki. Neto vaguti ava ni marama na vode. Iyo. O yau susunge na lomni vale voturanga nonrotona na vovale na kami kamira. Nongo tumbu-tumbu toranga sa wakalengu, kasi wata kami-kamira, lago tumay na korba turangon rabo, na yasan na turangon na bitomi. Nongo tumbu-tumbu marama, o isteri kami-kamira, bulong-bulong na tonggo na. Kito leto na bita fini, karolero na manelewa, ndo ati ko na ngani kirao. Obviava vuta talenga ike na isema imbua pambimbi nessa na vei tinangwe na tumbungu turanga o tinain tamai neitona o bumbu sisa renga bakalalo banua neto bumbu marama se tumbu iketo marama o bumbu karlaini wati. Na tumbi kito bakarua, si o tamay sisa, o kaya tala-tala iliu. Tala-tala chosaya bakalalo banua. Iyo. O wati nito umbu chosaya, wati na umbu nranarieta, o kaya marama may korondama. Ko tiko kina na neto bewe kani koko wasare indamai. Na tumbu-tumbu ne tumbu karleni. Na nona tumbu toranga umbu sermaya. Umbu sermaya. Eda butumbi na matanggali o sarava mai lekutu. Asia mai kiao kito lekutu. Sanggai o na tumbu marama ne umbu karleni. Umbu silina, ngole ting may tabea. Sa nito sarti ko nga na sa naruwa-ruwa. Na nito korta lang nga era rongokin na vida iso karatori tutu kara sama tatago tinanong tuponua ena tampanan ni Beliutaki. Iso erang kasnibuli, erabuni wai, nasi, mata ibalu, karaboi tabital nga na tambana po mata nito. Iyo, nandito koro na kunyevo, tukun ito ni Cornialo. Yung natalano yung rongo tumay berto nangase, tukun ni Cornialo, kay tiko na imbili ni Koro. Ngau baka mengau ni salatu nanranaya lo me avel na idombo. Iyo. Sangkai tiko talangan na italano ni ngau na endo konrokina na kuli kana lom ni bongi kene bale o endo ambengan na ya lo sa lakosese sa siang ni kila tu na nonong ni sala. Sangkai endo lako entua belei tukuna be kona ya lo ya oi ko sa muridalatiko. Oi ko mula ko wango. Sananga iyo tinga sana yali sa rokoya sa radingu talenga no koli na konro. Iyo. Iya na Sa totok baka uti na VOC may nakatiko ni kuwa sa pamadal takachingo o alisi na buno siya makina wakanra toko baka uti na siya makere sa gabuti tiko mai tos tiko na bitala noa tos tiko
Iya. Datalangan na kay kilay tigo kinunubunya buni ang datalangan nuli bon molela ini balu at ko saraya inubuni sitigo kinunungo gitu ko nini uli bon molela ko ranto kambatang na rair na lako ibalu ngona ranto ay ti ko may kinay fakir ranto rani rail sarat ti ko na bono lekumbi ko saya dana ti monongo lekumbi anak na bono ver sa to may kinana uli bono lelengo iyo de rei nando ambek na timi na ngole vai no nie bona gele reiva mena lei wakandi taka kina iyo tukuni talangane talan na tukuni rongo bagi tali tinga na tukuni makawan di nawangka na rongo boka taya ni nabunie begitu ya yang na itu tuku rongo tume na virto nangase ya saya kondang ay bilang anak kau songko na rawat ko mimbalatan itu kormay na bunyi raton daw lang aser talanga raton daw ni budo raton daw buli sere raton daw meke talanga iya bulat ko ngon na nito momo daw matay sa ratiko ko na ulimek na kabakaya ay iya sakon bagaya tatarisi Satoto kasaranga dari na talent dia tu tu me vero na tangase sangai solimai na soli talent dari ni si chiko na mo turanga momo si bulati ko nongonongo tali bakalibu na re na to bak na ngauna ke bakartoro nila ko na tambaran bak ni Fiji Arts Council wakatalang kinor to na tambaran ni Fiji Museum mer to na lakira na nantela na unida butet ngor to kasaranga ni dare ni siama chuk mena vital no me Professor Patrick Nan lakotar mena vital no na kami ni kuwa na buku ni bimbi ni bakekeli kena kena baso kumune na tuku makao ni nagere na biul ni bonora tu no tantinta kuni koro era yang tu na donongon se bada dina saranga dina todo kay kabinaga kina ni era marroy kina na leo ni koro kuninda waka sa matakan na tambana ya sarang matay saranga na ratarava kina na ulunubunua lalaingo Iya saranga baka me non ronro Gori, dinasar. Iyo. Ito talaga natikin na ni Musota. O sang ginano mo may asato kunang ako tubili, rato filimoni. May balatingan na senikaw kolorati ko endele seatura. Matapo palipatangan na tangi maudria. Kaya danatiko na Vaya danitiko na teki-teki. Reta talemanta. Teki buni modeawa. Iyo. Nakae individu kina na siniko totokongo ni opaya endamu buto saroko ya maina tangi maudhi ya. Saya dana beka dark red beka dark maroon. Iyo, kita uluray ito kung ano tumbulay lengo may dalisatura. Iyo. Kung ba nga obvia kung natin nga natambanan ni sinikaw yan na dalo talibo talaga do rongo tuki na buwa. Ito di ko pinakatalaga natambanan ni dalo. Iyo, nayasi iyo. Klaiti ko nayasi. Otake indo talaga nangone nimbuwa soliwa na koroi vevere na legion of honor may barani se ngone nimbuwa ya na no luke buki ngone taltinga ni asawa inda sema wata tiga ni asawa imbuwa soli taltinga na koroi vevere ngo may barani se iya. Iya. Nito kor talaga balata ti ko nga na rakibisau.
Iti ko sarangan ng batini tambo man ng buwabe. Gay sa tobleti ko me dona sasanga me rauni buke na kenataran na bainiwa dona ka bimbito ko begitu ya me taran na bainiwa me rawani irimbaita te mo na kena satu toloti ko na kena lokoti ko na uwai. Iyo. Se baka toko tektal iti ko nga na koro me na rebu ni kangilambo Winston. Se baka tomani iti ko nga nakango Iyo. Ito sa sangtak mo bang karamendo na mape kung gando na mape o bore de rawa awa muna barita kaya au rede na bunia buto kina au bangang na buku munita limbu au sa sang nga kene mutondo mo rede mana gando na mape au klan yo sa rede na bunia buto ko. Iyo. Reda nga mata na sa tunga ang bobe. Sa totokan din. Iya. Kita ndolok na koro na manisireki. Sa kita do senga ni beavambe na sile ni sisili. Sa ke mami do tini le muringa mai na me ke mami vambe. Sa Iya tanggai reda talenga na nrak besau. Sa ngandre sarangan na bebu kebaya na tarani baini uwa. sa kanjen sarana. Kena tire, tire ng dongo. Tire sarana. Baleta ng dongo sarana na tire ko tumi tangko makatu nanon tabi barabi Iya, di nasar. Tapos segala starating ngamin ako na January niyang baking ko. Dito nga nabibu kilaylay na kani ilang boyasa. Sa boleh rito na kinana to nakana rebu ni ilang boyasa ko baka na koroy. Boleh kanya utak kita sarangan na balik koratu ikya. Iyo sa cikutalangan na bakas sama ni relocation. Ira sebita lang no takati kumbeka. Iyo. Sandin. Kemarin balik taray na bunya busarangan na kanilamba? Iyo, taray kita to kana kanilamba. Sandin. Senda kemay mo sasarap ito ngayon na yalo kena kadibati cukup main ni tarimbo saranga na kena rebu koko saranga na ganila bago dati bakasam takatal na COP26 kweda kang gomis Scotland ni sa rakaditi ko na bilulu ni matintu and kena kadibati ni tukutuk membalatan na rangi nanrak bisaw na tapamante so na bolem-bolem mapakaw ni sa tukunituk mayan na nambay ni uwa tiko tali so nangangandre and no mundo kor ke so tal na bi kor bola katiki mundo and buku ni biba kotor kita kisi na bibueti. Iya, kabio na kung na tambanan ni banyuwa ya na me so talimbe kana me ngumatua kita talimbenga na tini ndongo kena tiri iyo ni kena sangay mena wait na kor se na relocation na takambe ko kada na kena nato kita kena nito kor lumanyong ko sa may bagayang bagito kana kena yabu iya kan vital no taitingan nito wi matanggali nito alam ni kor di matabobale na tampano ya iyo Andi ni sati ko na ono e bandi taki mena nakakina na toki-toki si vital no tagi mo se vital no tagitiko sangay tiko talangan na kayo na sangay tiko na may vitar tartale kerto na tambaning gele iyo meron tong gele rey tatale na kumibakan day tagikina nagnoran ng tambekina na koro iyo Sandin ay sabi na kabali mo
may wasea biki mami na warong chiko na bika stava chiko na koro kla ba kumbul ser chiko bir kena warong chiko mena bunievu kla ni warong chiko mena kabinang di kuan na non ramaro taka bakalibu na may bakai tabi ka may musun retiko ena bukunin rendre lako durumatiko na ngonong bay maro tak sara bakalibu na nomu may wasea tiko na bay tuko bakaongo ya bakata manda na nomu tumbu take mai o asusu nanomu avuli o avule suba si endolibu nangona talanga wa semelis talkini nako Oi, vinaka Dr. Tarisi yo huli nga may suba huli pagkanayana na muri huli kindergarten may YWCA kindergarten iyo primary school nga may Turaki Ennesley Primary School gailay ko titigayan na Suba Methodist Primary School Hulwa Secondary yang Bakiroy Ratsukuna Form 1 and 2 gailay ko chini sarinda bulevo Lelin Memorial School may dabasar na yang Baki tinikadiwa wala sa ngabul kadiwa Beran yung gaindaw yan na University ni Verva iyo ngoda ni Sereki do rondo bakong gito na nito na tumbo mengo na nga ni Sereki miki mami bo ngolito na kore boleh so na kali bulibi dali sarabir to nang kasi na buku ni karato na kami na koro ni kitoli si ko batalanga so na banua Karato tukuna bolinga wikito nang kasi iyo wato kaya na itu betul sa kanjin saren ta kalonga ni raturi tumbu rabi baka ungeti vosivi kenda na susu basi susu beka na bi tauni beka sa bi korlelewe marota kini pamadal takchingo alisi ni do baungeti mundo la ko na kor bata matangan na mundo mamaraw mo sa wilisi nga alisi mo ngole na kor iyo do buen do na bongi sa sengani modera na ngonde sa warga to tolome na matakalele men saya na bondo angka iyo sa lakot ko nga na bisi ko na koro saya rete umpia kami kita sa labulito na sa siyang soti na bisi ko ni sa tukuni menta sa buli la kazakay ando tu na job ando senrango na bisi ko na koro iyo sa toto kasarangayan na nung mulaki iya nung salibuli USP na lesson ita po ongay dingita ka mo baka mo nono media na kinatanan pa ka papirtani iya ano ba kung buwa iya iya nalago media na nga public administration gay may na management iyo sa oti nga may USP oti o may nakatakayan niya baka laylay Faka lenggo au toki sarean ya sa bakara au sali faka sareti ko may na Captain Cook Cruises tambangan ni Sarbanua iya sa tiko nunggu faka tiko may Captain Cook ayaw wuli talaga walilay i TPF nangone ay sa FNU tiko ko Wati may be Captain Cook kau sama ni nunu mo meu ngole mandani mulai huli master si balangi nunggu huli ko i serne kala chiko chupili huli University of Western Sydney huli dekina na international hospitality kena hotel management karone nunggu masters o talakina na master of commerce na human resource management kena industrial relations
Solita lang abi yung nangalala mo taka-taka-kina Australia o mani wangkangkara mani siyang saran yung relayin doon na wano me paganditakin mo taka-taka iya. O baka binibinang nga ni Solibyo nangalala mo ram ni taka-taka doon na private firm kay ubale may tonga matinsinga kakituliw ni Loto Wata sa Manilay ulit lang to berto biayang bakintua nga o tingaya o sa wakasuka may ules tayo may bitin balad ni sa ati kung na bonde may wakoti na nabinggaray bibiti iyong ulang ko na may bitin ko o sa may ilakasar ay Lodala Island Resort bilang na bula utak Human Resource Administrator binaka iya takilaya klani pono yan laylay to nga libukin na monito okay rahati ko nga nabi kurboleka pono binaka ni taka bir balatan di solito bir nangal meron ni bau klamaro itu kinana non resende no ni savings ni taka tubayan na yan no ratu yan ni pangalala ko kaya ya kuatal nga dota ni sarato kana matangitangin din ni hotel at ko bi logala esto dalim buto karamaya kana wawatu gore reduka wakapatu iya sa yoti meya sama ni ausema tay may university o binibinakan ni rato bukan doon niya may nakatokan na tampanan ni HR may tokin na may nando mama na yung bakin imberan yung tokin nga na Pacific Tafe ko talaga USP o sa HR coordinator kinabirato via talaga na yung bakibirato vendo mama kaltong aja nimberan yung ngay ngolean ni boleh begitu nakakata pero to International Finance Corporation ngoko tingnan tampanan may World Bank bula ono kya nimberan yung salis mango may sa may consultant facility tabiro to na Pacific Tafe kung consultant facility tango ya kana tingnan baka do kililibuto na part-time teaching isiniraka tunday kita nangalala may kito bukir kinang nebuli wakang bimbinira kubuti kiriti ko kinana ngoni was pasifika nangonong ko karabiriti ko na ngoni may Solomoni Vanuatu may Tuvalu sotong ngoni tonga sanongon rando ultaraki na songon ni Samoa yang nonggo si roto ti ko nga na levai roto ibiti iyo roto milambas sa campus loto kabata kelo rara kito bingara biti ko kina na boleh urita ni ti ko na boleh baka say ko na taka bakuko dole mo na nga ulit na bigyan tanang ito okay senga sote ni ndo nakabigyan tana taka bakuko do yavan tumbe ko isara wanan mo taka say ko senga ni ngani tami kuria tale iya ko ndo na boleh uray letiko so nangone ni rendo may puli rasang sar ni bako tiyan non rabuli iyo wakatalaki na rakavaka sa kambimbi mo na kina me daw maroroy na rakavaka isang buong reto ka nawang kalavaka nanggo
talangan kau reidati ko nito bimbole sai ko na virong rongovi kena we say kena sosolvaki kana teamwork do tiko sala nangona kena ngoni to ke baka mentando singani via wasean na wakasama se wasean na kila kai tiko weekenda veira na pantala bate oya sambu boleh asalangana elonda mantanga ni tati ko kenda na via laka sangai chukoira na siang ni via wasean na nonra kilaka iyo do tala na kaureida sai koya na kangando tiko weekend na yalomba lau on Fiji time do tukunitunga Fiji time senga sa boleh kena sarang aku konangan itu kena matanggali bosa-bosa bawa ya do ngoni kalasi usando kerera to nangon itu ke kere to sa to rumah nangon baka pala ni me to saya banga ya ni baka tolo na kena ngona di buli di na to kon to rati kon nangon baka Fiji time iya sambole ke mami sarati pengana ngonongko anto lako ya tali tikombenga iya kena non talewa mata usio de ndaroni wasewa tana non tal se odi kendaroni vitala no ka membaleta non dalenga vaka se lenga vaka ikenda ko rauni ndo pakalenga kina non da buli se non da vaka ndo sono ndo vevo che sarà che ti quentua en casa mbeka vei pe lo mani pai da vaka se no musini ambeka se dona mento se dona body roni ti come ranio vitala no kaya io nan songa na ka vina ka ureiva baleta na nungu da vaka bang gas di buli sai kuena nakena rawani wakataran to na wata ni bibo pulivi me rawani solielo sukina na nungu kilaka kena bika keve uliva wakataka vera na tambangone kerna ngone buli do reiva ni rando talitasan ni mamito wasiana vitalanoa ma pemimpin na bibo no ki mamisa lokoboti mai wakataka se buli iyo bakawasa tukuno tinabi buli libir na ngoni was pasifika naksarata ko kenda tao na ngoni viti endo boleh yau matanga boke yau na ngonongko na nongko to boleh amiu vitalano kira to nati ko mai irna ngoni Solomon kira ngoni Vanuatu merendo talano mai merendo tukuna menanon relenga meru kuni maroro itu ngande lago yang beran non rasain menengger sini makatakira non ra pepe iya sa nangani sati kuna ngoni salibe bukena tampano ya kita sa bako ini menakati ko kina bereto na nito Pacific Dave iya do talembenga na tampano ni HR already ni binaka be yau na laka na tampano HR ba de baka tambahin do ati ko be na tamata laka tambiani na kena lalawa tagiti ko nung pulo baka sa may rede tingonong ko sana bibisa usai tingonong ko sa boleh kenda tarutungan na do binaka tanarang tampano HR matali yang ono biyo baleta ni ang talita kana pingkara baka tikatalangan ngo kilas skills ni bitartara bakana communication skills mereka na bukan buah tikatalangan na yalo ni pingkara bi bakana na mu personality
Ke iko endo ngone o do mama rau do nganita na pingkaravi do kau itakir na sini bulan but your customers do iko sa do nusar tungawe ko mo la pena tampan ni HR do lore wale wira na na hotel hospitality skills tipo binaka saranga ke o biara na human resource ni nakanga urai wakarara batu takina networking do bebu kitalangan na networking na nomu akira roni rabele na nomu bekilai bakataka ke ironi na sotawati ko na nomu bakataka iyo ako mbengaya tatarisi na tambana bakataka Sa totoo makauti na namu Vivo City kumai tali taka bakalebu na namu tuku na mai niyo laki buli Australia ka taka talanga mikina bakaleka ronyo bakatuba tanaman na namu taka bakaleka mai Australia kay na namu sember nulis talmai mo mai taka talibit so nakaumbo bulida mai Australia leo zarara kau bulida Dr. Tarisi ke vaya ni satu ke venga berato na ya kebe nio sa na dombeka nio sa recruit tagi beka ke wasa tauri nandona kono indaka oi ko senga tale nio la kona office beka mulai vitalano ke koya me taurati kona ka tukuna o ka mulai interview tai sa sulenga mai kona na kono mona la kokina sa tambaka nga wana mona liba sayo kwa sarangaya kona ngele urete saranga na ndu levo dalai buli mantangai balangi na nomu pasi kena nomu senrawata na nomu itarongi sawo I kontondo saranga iya bisa tu ke tu ichana kene ya oi ko nga moto bola saranga mo daga ko nurani rawata kina na kaola ola ko kina na huni no mo label kori na kina no label iyo lewu sarana bisa lewu reisa tatarisi na bukuni tambana ya na bebe na kambe kan di wana university ni lewa ni sambau waktu lagi taki nakatalangan na kinasangay na nonra kanibulikan ng ngone. Pembimbing untuk library untuk dana kausa untuk waka ungketir kina ng ngone. Kemuni kalau ngata nyoni sama ipuli na korri puli ko satu dana library ng bantua na nonto iya na wasa Pasifik kan di banget kasar ko binaka baleta sambo to ko binaka to kana kina ya en ngonombo na tambah na baka buli mandanga iyo naga totoo kasarangare ya doon din na nabimbuli ya na yarangi kedi ni buli satu kebalan bal sana baka to saranga bingon na numurawat na mubulit kaya na numusagan ni rawat sa baba gori doon saranga gori sa doon din na nabimbuli may tamer nakautukulitik mo yan na library ke kantarin kambang na kena sa pambu sambo kalasi saranga daronikai one of the best in the region chico saranga ko isuba na USP library sambo to doon saranga iya oni nakilata lang ni nangon ni bule ni nambo kilata kayang keo ni lesu tale may ngonong ko sa total laki na batang hindi baki iya totoo kasaranga klanin na parang cukup kami ko nunggu na ita chonin batiwale na boso lewo ni library Tono ko. Nakawale mo chonin batiwale na dobi garabi cukup na USP library hunga wiki mami to kiliki mo ni binaka nindo sarabat ako may kwento buleson kaya kwa sektel nga nindo buleson nakalabi na ko to morat chon Gere kwento kanoloto
Sa totoo kasaranga marta ka bakalebu no mo siya maya nanomu iya nanomu buli may taka mo Australia buli binaka Maraya Mrs. Maraya Suma kailan daw raka talchika na university nakabalebu na siya matikumay pakarong talchika mayo Mrs. Lesuma nakabakalebu sara na siya mamay o betorong nga natar membaleta na scholarship na nung malaki buli Australia tor langon salada mo bangarakin na nung scholarship o abola kerker siya arara na kersul mebi kunyo ni sana kawakti binakata tarisi iyo ya wabola kerker berto na Ministry of na FAB ngona ya iyo mani volando boleh kere mani solikina saran dona award mulai buli kina iya tiko talenga na ponde sini bahkan tenun tangay sini award takina nunggu don scholarship ni masters mateni masters ola kina karwa o private scholarship. Kung nakina don na be mulis may kiniviti may lakata na bonde asa may rawa ayo siti ko nga ibiti. Sa iti ko tanong tatanra mo na ngol talba ka ni bakala iwalan mo lati baka ngatakin na nanong mo huli siya sa nanong mo sa atik mo tangay ibiti. Iyo tiko na tatanra na meleito manitali na buli walangi be o se simbersara ni ubandi tiko isa tiko na tatanra Totoo ko bako ito tali taka bakalebu ni tiko bikim ni alisi na yalo ni buli don din nakango tali taka bakalebu ber na vida na bulangi erto sama ibosa ni bata-bata gua na bukan sa nombua do saranga ka uli da may bali berto na bulangi wil talanga kino kimni na yalo ni sesang sa chiko rawa sa chiko daro ni ka so erto kuni ber la ko lebuli iya so tiko na yalo sa chiko rawa o bina kata saranga molaki buli au talitak saranga kida na numutu kuno meya na ndolam bolem liuya ni elewir na nonta ngoni toki ngoni Pacific Beka and do tikabu da singa voucher nonta buli ando mo ndolom bamadal na tikina ya iya about ni sononga na do na lebu talenga na bitumbir may bale que se han bekan di binakatu na bitumberi na sononguna na roni bukabuna talenga na kena sengani wati koso se na kena sengani bakoti na buli na tampa na bimbi to ya na bitoko ni may vale iti ko na bitoko ni na dosar na kabinak na buke lebu na nona buli do ngone kese ngambe ni botia na rani tukulis mai itu kuna mai se eta belenga meron dangi bebu gani kina kete ngana bito ko ni na lam ni mata ko palena daw makasaranga Sendiri na todo ko. Dali taka bakalebu na bula sawat sih na bula impalolo lelai. Awa batarongi rtoki na maramar to bengarabi cukup na early childhood may na Stephen campus na bunuan do siya machumikin. Demeni lak mikin no Miss Maria Rauto. O kasi buli Luisa may namosi ngol talaga mikin o femia da may tonga no bisa ngol talaga mikin o Mrs. Charlotte Rokotongan liw na dito na naliw na may ba madal ta po ni na Andres ta chungo buda ng gas ni puli ni ra bikan ni toke ni RC sarya ka chunga na Steve Kitty RC ka ni rato sa sarme diploma se merato sa sarya ni in a degree kembal bale nang bolem bekaya itu to bata na kaud ni tukunetiko baleta na bito ko ni bekaya sa ni tiko may bale Dono ba na kang gori buniway na bito ko ni saranga ni sasanga ba ngore na bukan bal sara wali buke
ke wako kota kena sangaye me indo sabe lomana tiko san lomana tiko indo amela kama na degree sayang amenda sa to kuni kwa ngame forever kina na degree may nakena senga ni rawata to bida na mbaki may wawa to nga senga sara ni rawata iyo Sandi na saranga ento ndina na kambimbi saranga na bitokoni be rembeka na saba ka wati tiko kera buli tiko mbeka na marama bitokoni mo tama kera buli tiko na ngone mera bitokoni mo ni tumbu saranga dora kau biba ungit saranga kina ena non to me ba madala na marama tolu ena sano na musi ongere ngona kina na bimbi ni kena na kena bakoti endora kae sa te butaki sara nakabrao na Stevie Kitty sa ge baka ungeti merla ko na diploma me na degree balete ni ange rong mai na bidana sing sauti ni bunga berer ba kontraki ni buli merlingas ni buli ber na matini viva sa sega ni tosoi na non kontraki Wana kambimbi ngona kini me bauti na bule se bada ba dono ba madala tikine alis Ndira saraga bina katalenga ngonong ko sa sarong tiko ni nabito ko niya sanay sa tiko na nonrabito ko ni na meu suliam baka ba okay reto na sana tailewu sana ko tulong tailewu sa tiko na bito ko ni nonrabuli na ngone kito talenga imbua nonreto kampanye ratunga TV na Catalyst Foundation to bito ko ni minakasara we nangonimbo ay nabukuni nonrapuli so na matanggali bito ko ni kaya tali serangan din tarungoda nabukuni nonra sasangabuli nangone iyo Toko sarangai sesoni barite kibinakaya marotaka ni tiko na sana ni solito kumay na bitokoni na tumbani ni buli sa totoka saranga binakabali berto na sana levu na nomuni wasi mayana na to think tank tiko na to scholarship department na to timi kanin to barong chumayo na marama o andiedi professor andiedi na balarua da marota ka bakalebu na nangole mai na sano te lebu lebu sar na kanda bulida verto na kanda biti lebu nak bali sar te lebu yang ko sa ngole ni bua sa ngai ti ko ngona Catalyst Foundation pero ni pa madal tak man ka kala ka bikenta na foundation go eu rongo betenga na foundation go militar juga kinangani go ortoleo tingba kan di committee go tosarati kono to bebu ke imbora ramba bimbi na tambani buli bebu kita langa na ngona ni sangi lamba kena iyo bebu ke lale sora ni buke kina na yasana na sana rarambombo iyo kilanga ni glitakatiko na turanga ratunga TV kono tiko na Lyndhurst company Lyndhurst Limited iyo totoka saranga sa chiko talaga na tubo mena sureti mai mena mento talaga na nona itabi sa marota ka chiko mena ngole na tukutuku wa mena ngole mai mena mai biwasita kana be katotoko sa rongoda lele usar na we kato me buara sa taronyo chiko mai ko sa sureti me ngole mai o babi ni binak sakit bali be na ina ratu belao sa sele chiko ko ibi na kana ngoni sala so meron itaray na turang ngola tugati may wasay man the weekend doon din na nakatotok kay nagay makasamtak kay nangon ni buli may USP mabakasamtak sar doon ngona sa katokadib sarmen nangon ni kandaw bekato sa ngolay na Orange Lounge iyo sa tukuni may bikim ni kasabong biwa mo na notice biwa bo ki na library na dining hall na bambange na puno tukina na canteen sa tukun mikina ngoni kandaw so take na bidana kaloko na Orange Lounge
ni mami marau au sing tu kunarau na libu nung marau ni sa ke mami kabibi antu doma sa ngai sol ni mami wanga ni bol. Sole mai na yasano kanda wenda ke makasam takisa ninda libuli sono ngonenda nanumi kenda ngana na tandi matu balengan takaisa ngone ngani koroka nunggu matu balengo libuli na bukna nunggu matu bale ni sa tangga libuli torata ke sa tangga redisa ngo mata takachi nunggu yasana ninga lako mai bayan sanggai suleta lebih sanga bulu na kuko na nong sasa mo bauti na mo buli sebada balis din saranga Dr. Tarisi ke apa tingong bagay abir nangon nimbuar buli tingong nangko sanda nakatotoka sana dona tabu ikalo pun nagarto sana bagay lari USB virto nangon buli juga USB wil talbanga kinorto na nangon buli juga FNU kena vivono ani buli toraki so ebiti iya toto kasaranga sebenarnya balik Catalyst Foundation binaka bakale borotong TV na yalo ni bena numi ngwali tiko bera na ngwani mbua maro bakale ni narana numi bakatoto bata na university ni Deva na FNU berto na University of Fiji kana bebo notale na kawite kitiko ni buli kani nomu bono sarkani nakakakang ko na ulutangan ni buli sa na human resource management domanda nomu bosi ni bakandre bayir na dorobo erapos dorobo nongon nele roba karong cuma nongon ni kuan na bimbi ni buli eu tomanda na biawanda tanga mena na bosambula mena bola tambo na efeso aseono tikini ndo kina tolo tu bintirkina o ike mundo na ngone do talero rao bira no mundo ngase na casa vina ko bona turanga ni sandondonongo o wakaroko bira na tamamo kina tinamo ongo taumanda ongo na buna taumanda sando kina na bosa ni ala mo vinaka kina mo bolo bakandende talenga ay bura urete tiko na tikini bola tambongo bakambimbi tasara na tikinongo na bimbi barongo bira na nontangasi do katale ninda barongo bira na nontangasi ni tiko bira na lewa matua dinangani sonongona enda via wakasuka na lebuni bosa ita umai ya sa tontono nga weekend amenda dingoma dingoma na kena yalo binaka enda lagi kila mai mur na kena yanga nonton bula kaya yalo talenga dinda na lewu pulitu enandona vanua ni buli torda ke sengolenga ibiti bala kita lembenga nampula wakaya lo talanga bimbi minta satu rumah tuangan na nampula ke turang Jesus Kristo baleta ni na lewu nangone nampula ikan tasara nanonda buli sena nonda laka minta na tamborati ko ne besinga nanonda bula nantambula baka mata bubale na buli na laka kina sasanga tale so kanda sa nakita tiko dona kamenda no matiko ni ngonda santa lambora kina na wikanda sasanga tale menda laka takasar senra ni da lambora ngantang ke menda beto henda wara to kasenga na usutuni wikanda lambora tingo menda sa laka talenga sa tiko na kena laka taki tiko talenga na toko ni konta nui takatiko ni na yato mai na kena ngondo binaka ninda sa buli talenga minta to bole na kena muto ta komenta pa tesar no da buli we kemuni nangone ni tambongone ni sengei teko buti ngombenga no ni buli na university satu na bangananan na banganui ni na bago tesar go binanga no ni buli merani raw go binaka na nomni sangati ko na
pangkalaka kena nominitavi sa tiko talangana mo ni Banua ni na bau leusiani mo ni lebebu kena bakator kita gina sana bakaturanga iya na marro ini taka kambimbi talanga sa keringo na kina minta marro na nang taka dan tunting ita kapinakan nang tay lawa-lawa na peer pressure beka na lan buah ding ita kapinakan nang lawa-lawa nang lala baleta na chiko nangona chiko nangon ni bitemaki ngatu nangon me yala tagiti ko me solikin na assignment ko ngole tala sa nantua nanumoi ko isenga se wawatu matanong assignment bisa lo mandali alo se le daga patay sa talakay mi kuota lang na yalo rere se mandua nataro no nakambimbi weekend to na nangonito kembe kasi na Pasifika na asindo taro galeo nangon ni huli dio na kaya sa kere ngone kinwe kemin tamangone ni bako kosar nangon nga ni biataro kini ni taro sar wir nang kas ni huli nira kasaran rena kini nonra tika kya so iko mera o buli ke muni marso matalenga na taro ko ni betaro ngati ko yati iyo pangata kibina kaning ngauna total bengaya na kambimbi na be bukan reta tiko vera na taringo kara se buli tiko na ngona ni ko ni bangata kabina sra bina kanom ni ngauna kaya lumato takasara na munimbola and ngona ni ko sa kwembengaya na libni kauna be wasevirna nangone nangatambang ngone na yakabni ko ina kabaliv sabi na bakaliv sar rong binakana nomu bimbolay biwasay na kabina ni ko talita kanong wasar ngami bang dondonu na kena sangay me tekabuta kina buli waka chita langa metareta langa na bimbi ni non dalay buli sa talita kana kaon dito ko na may alisi na nisangone ni raka assignment se raka buli ko man na yalo talita kasarkan na ulo tagay amre tadi darabul matururo talaga ni university ni depa aware talaga ito na sonongon ni buli era ketua buli talaga mai era manisianga ni rawat na non rabuli baletangon ni sianga ni bakay ngatakin dono nangona ni buli rayanto talena ra wonton bastal ni batuang rangol tali suba era leala tu ragali sumai sa siang di rekila ngona tabna assignment ngone songokina kena bika ken baya au tali taksar ngapa kali bumbata ngona ngau sati kubutala tekini donom kalasi sana rata langa ni dala to kona kene karua sarto na bitar taram serga saya sana lakolak nga sana mata una numudala siapa balis Dodo saragagar di Dr. Tarisi. Iya. Sana ako mataw tayo nga nga sana siyang sar ni Bela Ibuli. Sana ako murir talang nung wilala. Sana ngay may dalata to yan. Na sarang nga pimpital nga lisi ni ira na tumbutumbor sa pano yun iti kumay siya ba sarna kahit so bali si Salibuli o Leone Salibuli, o Calisto Salibuli. Iya, merala ko sar, merala kibako na buli. Balet ni ona siang ni lirawatan mo buli. Enang gay nomutu na yalong bimbi, sanang gay lako tuman na yalong ni mandua, sanang gay siang ni rawnyo sa tabirto na wekamu, sarang gay lebuto na namulong bali, ni rawekatan mo sarang gay tarchik. Hey, Romeo ay wabo kachiko, siang chiko ni buli. O Monica ay wabo kachiko. O Paulina, nakakali nakabitiko, ay nakapakadaba. Iya, baletangon ni sa chiku may nabakana nanu berna chiku may nakoro, kera chiku may vale, menda buli, menda bakutia. Sebada balis. Dia na sana Dr. Tarisi. Ayaw sa donangone don yang pakia ya sarangan na matanggali ka bagongo sa nui pa nui ito may na itumputumpu pe konangone ni sa may bulitiko.
Iyo sangilo reti ko ni ongone elako ngame korugul laksara. Sonongona dongiri takangai vale. Oyau vinakatiko nunguvuli. Iyo ni sala ko may na results. Sa laurai ni lenga saratunga na nona grades. Madali no itarong lenga pakasa. Sangge kile ngone muri ni ongone sangan tinanga ni lakoti koruguli. Ngande sarti ko nga. Iyo. Sendiri sangai, salah kumikin apa saya na sabanga una nakakita ngai. Kakun da nangona ni alo, ngai lak ngame nangona ni alo. Kaya kau bewa bukan markete, kau bewa bukan markete. Ona ngante na market na seganin ro. Village sit ena orang ni ro. Nabi kakek bang se sombe kana valim bang di tuisi bek antara ni kaya nang duri tu wawatu. Ya bina kata ngamo bako chena mubuli ngono sa turki na nomoy bola ongai dani sarna kena leo rawata dani si meta sarna kani ramus ti wawati tenge se sa musinga na temu ni avam na lebu ni danis se vada valis. Iyo bendora kena pos kita kung bangongor iyo dono kan dia sarang tora kena pos babitian na ngalobo na mo kai. Iya, minta wawa mante min divi na kana mati, ongai tombala ni bakan tina mati le kote mina kemuika. Kuni se wotu mau sangkala ya, no lako le lu. Kur saraga. Lu bungai ni mati ko raw. Sadila saranga, na ka valim sara alisi na nomoy, posa bakan tondonu, na siri bina kani kuwa, kemi buli ketikin, rabuli nang gasi, rabuli nang ngone, buli bina kana marama totoka ni mbua, ni bako rong chukumen na siri bina kani kuwa, na utali taka bakalebu ni bambuli chukumen ko na kanta robina ina ratu bailaw, tukun chukumo ko ya, untuk utali taka balebu na ngole na koro, balati ni lebu nungu vili niu, vili ivi, gambuka, kena bondo wasi. Karimbanya lebu chukuno wasi membua. Buka iyo kita dah buli bondo setalengan kita sengone ele mongangon na kita ndo lakungan tamban ikan na mango na kana ikan nanggari tuan tamban ikan. Totoko bakaochi sarede lebu saraka kemami buli de bekemni kwa lisi na yalo ni buli tu bekemni sen walanga ni rawaten dona masters ruwa bakan dua na masters oni rawat saya di nombua totoko bakaochi na yalo ni sasanga tigo bekemni lisi au sabani ni tu sabani ni tercukamengo misi selesuma ni sana rata dengan ni jarana no muni tatandra muni rawata talengan no muni PhD sa cuk ndo muni tuba se bola iti ko nga santo to sele mo ko sa bola raw gori sa toto pa coach bina ka palim saralisi na we ka toto ko me wasian sino bina ka ni kuwa bakno ni bina ka taltunga be na maramati na muni klani ba rong ti ko na ka bina ka ni kuwa ke me ba kumbula sar chuka ni we koya ke ba bina ka taka na linga ni be susu apa ka tala kin na vinga rabi ba ka tamer ero ba ka dora na no muni turanga tumbu ke na maramati na muni na bukui viti na ve karo vinga rabikina baka batukana berto na ve ke bikem to na bitedini sang wala nga bikem do nga na bitedini taray ke mamikede na bono ke de bit pa bini binak sara baka liwi raw rorua kerto ke na bitedini na yalo ni ve wase o may nakabi ke maminikwa ni sebra nga ni may daban na nandar bitalan no soltungo na ngauna kaya wakati kumbeka Sovia bula kini siya baka bini binak beira na buku ni be susa solvi ke muni sakya na ngaunang ko naka. Na wale bu Dr. Tarisi Wambibinga ovia pokoknya nakanga pokoknya bu be ertonga na lalai erto tio me balangi nana ema nana lo minak balevo na namunto Adunge na tiko se no ndo bakukota tiko vikito na mbola ni loloma bimbi pertono vitavini
Roto na tinay kito na tamay kito na bimbi ni loloma na bilomani loma bilomani baka mato bale bimbi sarena baka bimbi na nomo tablemo sangana nom baka kasi na nom buli baka bimbi na katikinan roto baka buli bikito nangone baka bimbi na katalangahi na panua bimbi mo daw momo may nakoro baka bimbi na katiro na naman daw ito konti may ito matapupale sa tiko na wananam na to nalay sa tawange nalay talento nga besigo meron tobilo man tagiti ko lagi na ako na iti ko sasangay na horo tiko tanan na po binibina kabe mundo hede matape kani to tiko na bese pura-pura tao ko usang bang nito biya bakay ya sa masu ko ka binibina kanina sumbuti muni hede tiko naloloma na tamang sare versal Oto tinga bebo na wale po be Dr. Tarisi na wale po kunuwai na muni pata-patanggo na kinasuliti ko na nga na ni bewase ni tolong atas hati ko binaka sa nakapakaliw Sara mundo lisi na ngono sila na kabinang ni kuwa klani ni maramososo nanong mubing gravity ko na university ni Deva o klani bungar to nung milaw-law era baka rorong ti kumain na kabinang ni sige ni kuwa vikim do keda na lagi takataka ni Statham campus and bati ni wasa-wasa lodala o klani so vikim ni barong ti kumay binaka bakalibo na vito ko ni may bialisi na nono may biwa ko na kabinang ni kuwa libo sarang kaki may bulida na yalo ni sasanga na yalo ni biya buli na yalo ni bakauti ni buli uklayan na usutum bimbisar nga ni wase ni kwa kena nonda biltan na wakaroko-roko ni esoli bira nonda tumbu-tumbu bakatalangaki na nonda bula bakayalo binakabakalibo na biyo na numi na kami ko alis kita sa bako ni binaktiyan bikimuni kebakasan ng dola narara ni mga buk may nandi tol na sotayani galindo yan ng biology and rukumya ni bay bunibay me na university ni Deva nakabalew saralis nabalew Dr. Tarisi nangay warki community ko andon binakabalew sara Marta Kalisi ni mode binabalew naka sabi ko hindi na makarong ti kumay rong binakandina na vitalan no kay alisi bakalala marotakan ni siya mamay na kabinang ni sinikua nano na may waseti ko nano ni talanoa ni sinipo ni susukina kaya nano na daw ngole bakalibo ko ay nakoro nabuniebo da marotaka bakalibo do bulu binaka nabuniebo kay kimdo kersar na be koro toko boleh kata na korongo nabuniebo nitaka ni rongo binakatukan na vital no ni kuwa ya memay bata parangana no da vital no minta rongo talamanda na server to na do ni delisetura waka binaka berton na matambani ni ubisa na kanalangati tiko na server to tokongo na server kembua nitaka ni natali taka na rorongo ni serongo na kabinaka bakalebu na sema mai
Vinaka vakale sara vikim ni na sema tiku mai na vinaka ni kuo sa vaka mo tu kan vikim ni to vaka sara naka vaka lebu na nomuni vaka rorong mai na ne rovita la noa ke alisi vaka lala na ngai sota tali tiku na sika ni mataka na ndo tali tiku na nondo bulanya na mai vosa tiku na walu na kaloko na mbogi ni mataka ni ngai sarava tiku ngamai na nungui bata na kani tuku matai lalai o te na sota tali mai na vuku na sanombua na singa lotu levu wakarombuka waruai kini sintam. Satu tali tu endo tali mata lawa bulangi to toka sana sema mai na loma ni rona mada o sati kungai matan. O sa vak mada ni vikim ni to sara binaka levu na vito ko ni tiku mai ni sa mode ni mare